CEO Revolta, Santo Serap, lebih kami ini. Taman yang aku punya, naik presiden, oleh Pak Apertura. Naik presiden, kami convida Pak Apertura, iya, itu nih evento berikan. Taman yang itu tuh masa lima Pak, naik presiden. Obrigado, Pak Presidente, develop minha programa bahwa kalian ini. So, ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome to Revolta Gaveta Volume 1. Kita harus masa 5, Revolta Gaveta. Dia nggak boleh dirawat di Latvia, gente di Timur Leste, dan datang di Revolta Gaveta Volume 1. E horas de verão tem malu se para nos acompanha e radio malu ya uma nos horas de acompanha la live streaming também estamos assim e tem malu di ba malu se raut nebe horas de acompanha ela di live streaming sira então aku na masa lima maka dapat kata apa Revolta. Oke, hari sebagai MC Wan Winggalan nih, how mereka lagi how ada terus nomor sinyal kita ni kolega Oke, Anda sudah follow fighter sila may ring lagi nih. Ita tu husu biar buat partai sponsor siapa karesa, BCTL, main sponsor untuk pasti yang BCTL. Pasal lima BCTL lain. Baik kita telepon, media partner. No baik kita GBL TV, media partner. No ikut new hotel, no tourism, operational sport. Itu lepas dia masih sponsor sila. Nih, musik kita party dah.